dan, ja sam barbecue šef Davor, a ona je barbecue šef Goran. I danas ću vam pokazati kako se čista svinjska rebarca. Dakle, ova koža je katastrofa. Tu kožu niko ne voli. Koža blokira dim, koža blokira okuse, koža je žilava. Čekaj da vidimo kožu. Kožu treba maknuti, sve treba maknuti. Jel to nije koža? Nije koža izvana zapravo? Kožica. I to je treba u jednom potezu. Usporite svoj YouTube na 0,25 jer ovo će ti biti jako brzo. Nadam se da ste vidjeli. Ovaj sam višak ćemo još nožem odrezati jer nas smeta. Mi ga mrzimo. Inače kod junetine je super, to je škrt steak. Škrt steak. Ali ga nećemo. I sad, zarezat ćemo kosti. Zašto režemo kosti? Zato što varamo. Želimo da kosti ispadnu. Čuvajte prste. Obično se, ako se ljudi porežu se na ovome dijelu. Ili imam glas kao Batman. To je to. Sljedeći komad.